Díobh chairde seo mo chuid nótaí bunaithe chéime an counter. So the team of Moch Counter. Now, seo téime bhíonn sa scrúdú chainte gach bliain. Chaithfidh sibh an téime seo a ullmhú. You have to prepare the team of Moch Counter nó mo áit chónaithe my home place. So, Moch Counter, conas labhairt faoi do counter. Now, the point of this video is chun faríocht na Gaeilge a thaispeántaíomh. So I want to show you the pronunciation. Okay, so it's all well and good you have a notí. However, chaithfidh sibh a bheith in ann an Gaeilge a labhairt. Chaithfidh sibh a bheith in ann na fochaile niu. Okay, I gceart correctly. So sin é. Inún Garván, inún na Monastrach, I Maille an Road, Shráidbhaile, so I Shráidbhaile, in Ard Mhór, sa Gráinseach, I Glas Mhór in Óchail, I Gúnta Fort Larga, I Gúnta Chorcaí. Now, Bígí Cormach. Má tá A riv áit. So if you've A in front of a place, A plus a roo, A becomes in riv gotha before a vowel, and if the place has an in front of it, for example, an Gráinseach is Grange. If you want to say in Grange, A plus an becomes sa, so it's sa Gráinseach with a shevu an seo. Okay, in Uryesh na Hiran, in Airher Fort Larga, in Acala Glasvillach na Naisha, the Waterford Greenway. Congracht on Costa is Ála in Éireann. Tagan Dina ó Chianas ó Chongar chun ma counter a eáil. Tá Gaeltacht na Rinne in Achalava. So sin just cúpla frása chun tús a chur leis an téime. Frásí generalta an sin. Is counter mór, beag, ciúin, glórach, lárnach, giúlta, starúil, nua-aimseire, áling, ladránach, é. Now, what I say to my dalty is, Tor lista fachlora don screw the whore. Give a list of vocab. So, chain size áitse what type of area is it? Cuigadiocht, 5 adjectives. Why not? You know, instead of saying, oh, is counter that say. Is counter more lárnach, starúil nua-aimseire, agus áling in the counter. So, cuigadiocht. Is counter tuatha Ní hatníon ma counter lom mar tá sé, because it is. Tatníon ma counter lom mar tá sé. Is malum ma counter mar tá sé. Ní malum ma counter mar tá sé. Is omi áise tá I ma counter. Níl galore áisina I ma counter. Is áit áling I. It is a beautiful place. So is, sa Gaeilge is a. So is áit áling I. Or it is nice. Tá sé. Tá, it means is. Is féidirlum dul go dtí an baile mór aon am is míonlum. Bhíonn fadhbanna sa counter gone out. Ní bhíonn fadhbanna againn sa counter. Tá chóirsanna maithe againn. Cuireann na chóirsanna isteach orm. Nó ní léon chóirsanna againn. Na nachanna chainte how to get extra marks. Chaithfidh sibh nachanna chainte a úsáid agus sibh sé chaint. Nachanna chainte cosúla. Chaithfidh mé rá, tatníonn ma counter go mórlam. Mar is ól do chách, tá asp áisina do dhuine óga I ma counter. Chuna bheith ma cháinte, ní hatníonn ma counter go mórlam, mar tá sé faoin tua. So má tá aon nachanna chainte eile ar ólas a gcuid lean gíoraig. Tá ma counter sitja, my area is situated, faoin tua, ag bun na sléite, chos farraga, gard an scoil, I mruach bhaile, I Shráidbhaile beag, I lár an bhaile Tishel Ginneadach in the centre of the town, in Astát Híochta, Imil an bhaile, I Vadón Maile, Cuig Vila ó lár na Chathairach, an Chathair is the city, or Bhruach Abhainn on the bank of a river. So tá go leor rowanna a gcuibh se an seo. But iad na háisina atá the counter mar sin. Tá an tá dearg ling, tuis go bhfuil go leor áisina againn inún Garván. Ina counter sin, tá gach rud cóngracht am theach, I gcomparáid le háitina eile tá flórseach áisina nó aspa áisina againn. Tá. Agus gach duine tóir lista fachlóra an sin. Give a list of na háisina atá I do counter. And again, if there isn't áisina at the counter, say you're near a bigger town and talk about that town.
Okay? So má tú de choní faoin tua agus níl go leor áisina ann. It's not a truth-telling exam. So, I live in Shroud Valley, Beag. I live in a small village, but it is near Tashi Congrach Don Valley more. It is near the big town. And then in the big town, and list off the facilities then. Park in a Immerha. Onid Shupadorachta, Pictorlin, Cloboiga, Portna Ladoiga, Laurlin, Hala and Fubble, Bielana, Ospedale, Aurachlin, Darbanam and Everyman, so Tasha Shini Gahar Churki, Shepale Catlichach agus Protestúnach, Park Fuibli, Tehatorna, Stashun and Nardi, Onid Sport, Close, Sugarha, Grugara, Shupa Crua Ari, Chorus Tashel Fuibli, Shupa Giauglachadorachta. So Fragri Sampalacha, Dain Kershias the counter. Is áit glán, hiúin agus bheover áit is feminine so chuireann tú sévú ar an adiocht. Ach ag an deire seachtainna bíonn síosa lach, because áit is feminine, that's why it's bíonn síosa lach. Téann an lán daoine amach ag an deire seachtainna agus téann siad go dtí an teacht torna agus an club ihe. Caitheann siad brúsca ar an talamh. Ní málam nuair scriosann daoine an timpeallacht nó an cóhéal. Ceannaíonn siad burger agus scalóga sa scalóglan, agus ní chuireann siad an pápéir sa bhosca brúscar. Chuireann sé déistin orm. An bhfuil mór an áisina de counter. Tá lán áisina me counter, tá go leor olmharga, siúpa éadí, siúpa ceoil, tí torna, óstáin agus tá ifig an phuist, sé péil agus dáisiún na nárdí ann freisin. Braham slán, Tishk govhfuil na gárdí in achalábhar, ar ní bhraham slán, Tishk nachhfuil na gárdí in achalábhar. An malat de counter. Is bra le mát chónathe nu mi counter, mar tá lán le déanamh an seo. Tá rogha mhór áisina an seo, tá siamsaíocht den sco ar fáil an seo, tá na háisina áisiúla agus súntasacha darlumm, ní féidir aine é sin a héine. Ima counter tá rogha mhór imachtaí is áisina do chuoine óga, mar hampla. Imriam omaníocht le mo chumann, tá an farc imirthe sios an bóthar, agus téim amach ag gimmert ar an barc gach lá le mo chairde. Bí an atmosfér lectrach sa bhaile mór nóir bhíonn cleathe mór ar siúl. Cad a dhéanann tú ag an deire seachtainna sa bhaile, ná gachtainna. Má chuirtear ceist ort faoin deire seachtainna about the weekend. Divide it up into day hína, day saharan agus day downig. Why? Cén fá? Because it gives you more to say. So talk about chad a dhéanann tú ar an ina, chad a dhéanann tú ar an saharan agus chad a dhéanann tú ar an downach. And then you can also reuse some of the language you already used, because you're entitled to be doing the same thing on Saturday and on Sunday. So you can reuse the same brihara, you can reuse the same folklore. It's a nice handy tip. Same with if the examiner asks you, inistom fui do gná heachta nu rodéig, and tell me about, your normal week. Ar an luan, ar an March, ar an Gadeen, divided up into the days of the week. So, day hína ní dhéanam aon rud. Fanam sa teach agus déanam obair bhaile. Ar an saharan téim amach ag gimmart omaníochta, tisil ginneadach, a ri an lé tisil ginneadach. Sa níthe téim go dtí an teacht torna, an fictorlin nu an clubóga, ag deireadh na híthe siúla mo bhaile le mo chairde. Ar an downach tógam sos de gná, bí an tuirse orm agus fanam sa labba, ag léamh agus ag caint le mo chairde ar Snapchat agus Instagram. An mléana aibina é do cheantar. Well, leis nach na chainte there. Well, orinthe bíon an baile salach. Ní cuireann daoine an brúscar isteach san na boscí brúscar. Glán turna shráidena. Now that's brithir Sarah, I'm sure láthirach. The streets are cleaned. So again, in order to score high, you need to have a wide range of brithira. So not just I'm sure Chacha, I'm sure Lárach, I'm sure Oshnach. You need to show off that you can deal with the Mocanilach, the brithir Sarah, etc. So glán turna shráidena, ilárna híthe agus bíonn siad glán ar madan. Bíonn alán de gória crocha timpeall na háite ilár an bhaile freisin. Bíonn siad ag ólaid chóil agus de gná cuireann siad isteach ar bhuinter an bhaile. They bother or they annoy the people of the town. In a counter sin as well as that, tá lán dios diachta sa bhaile freisin.
Fibanna eile a bhíonn I geantar timpeall na tíre so other problems. Fiban bhrúscar, fiban óil, litiméireacht, vandalism, bradmharcíocht, díne ag tmáint cháranna ar luas lasrach timpeall an bhaile. So Tommy Croatia ag fiban an rugaí, fiban na sóisialta, fiban na tithíochta, fiban Oregon, bíonn sé colánach ag an deire seachtaine. Nu an trácht is fibe mhór í sin an trácht agus trúlú. So sin fibanna eile. So ceistena eile. Cá bhfuil tú de chonaí? An malat an áit, an malat a counter dúchas. An bhfuil mór an áisina i de counter. Cad iad na siúpaí atá ar fáil, déan chuir síos ar bhhaintear an counter. An bhfuil éon aibanna i de counter. Cad a dhéanann tú ag an deire seachtaine i de counter. Now, béal tríl heach. How to expand on what you say. Use the facilities. So describe them and give your opinion on them, relate them to you. Is pictorlin iontachaí agus téim go dtí an pictorlin le mo chairde ag an deire seachtaine agus téim go dtí an leabharlann chun stad é ar dhéanamh. Is málam nó ní málam an leabharlann mar bíonn sé nó ní bhíonn sé glórach. Use numbers. So say how many of each facility there are and maybe give a similarity and difference between them. Tá gá óstán am counter. Ní málam óstán na páirce mar ní málam an bia ann. Is fearlam an tóstán é. I prefer the an tóstán wherever. So again, cosúlachtaí agus difríochtaí. Or number 3, say what you do in your area at the weekend. This is a useful way to develop the topic. Remember, Erin Ina, Erin Saharan, agus Erin Downach. Now, déan taide gachtain, do some research as well. So do some research on your area. And will ein áis spéisiúla on any interesting facility there. Anything to do with star. What does the name mean as Gaeilge? Ein rud of winning le trasóireacht. Anything to do with tourism. Okay, so seo iad chuid nótaí bunathe ar chéime an counter. If I can give you any advice, is just caithfidh sibh nachna chainte a úsáid gachtain. Nachna chainte, nachna chainte, nachna chainte. Nachna chainte. I'll say it again, will I? Nachna chainte. You have to have nachna chainte agus sibhse ag labhairt na Gaeilge. Alright, make sure you understand the questions as well to do with this section. Often examiners would say, Inistum free the counter, tell me about your area, and you'll be allowed talk away. Other questions can pop up, or they can be asked in many ways. So if you look at the end of this document here, you will see that there were a few sample questions there. Okay, but try and stand out from the crowd as well. Make a good first impression, okay? So it's probably the first or second topic that they will ask you about in the Scrúdú Chainte, so make sure you know it to a T. And not just everything that people will say. So for example, with Mocháltaí now, I want them to say about the southeast of Ireland, about the Glasfalach na Néise, agus Gachrod mar sin, because that's what we have as a counter. So again, we need to be able to talk about it, okay? So, Sinead. Curve me on Mahagwiv, as fechinter in Vishon. Feel free to follow me on Instagram. It's Crack Le Gaeilge. Curve me on Mahagwiv.